Menteri rang ba do kariu Narendra Modi ula ong bakaan kan sale ka badan kam da ka bating badan map yano ki badan ktiha ka ban thombor ki kentei ha Manipur. Hakasngi banengkong jong ka darbar liur ka yeng darbar parlimen la pensange ka Lok Sabha du 8 baje no phaisngi kat baya ka Rajya Sabha la pensange du khat 8 baje mensngi. Menteri Sarkar pedeng keterat kekot kekia Mansukh Mandaviya ula play ke Global Food Regulator Summit Arajar Arpola yang New Delhi. Ke National Commission for Women kala pendam juri ke Jingja ke Balajia ha Manipur hakaran san lat pathai ke Commission kala ong kala shimkhya ke tege Jingja lingba ke Sumotu. Ke Sarkar pedeng kala penher dor ya usok saw bat andi u hakador new potengka shikilo da ka NCCF bat NAFED haduk menta ke sengi.